U današnjem poslovnom okruženju fleksibilnost i efikasnost su ključni za uspjeh. Microsoft 365 iz ponude kompanije One je rješenje koje omogućava da radite sa bilo kog mjesta, bilo kada i sa bilo kog uređaja uz pristup alatima Word, Excel, PowerPoint i Outlook zajedno sa naprednim cloud servisima poput Teamsa, SharePointa i OneDrive-a. Iako su nelegalne krakovane verzije softverskih paketa često primamljive jer su besplatne, korišćenje Microsoft 365 donosi mnoge prednosti koje značajno unapređuju sigurnost, produktivnost i dugoročnu efikasnost poslovanja. Prvenstveno, Microsoft 365 garantuje sigurnost jer se automatski ažurira i štiti od hakerskih napada, virusa i malicioznih programa. Korišćenje Microsoft 365 omogućava kompanijama da budu u skladu sa zakonom, čime se izbjegavaju pravni rizici. Dalje, ova usluga vam omogućava pristup kontinuiranoj tehničkoj podršci i novim funkcijama. Dodatno, redovna ažuriranja i automatska optimizacija troškova eliminišu potrebu za skupim nadogradnjama i održavanjem infrastrukture. Isto tako, Microsoft 365 omogućava dijeljenje dokumenata, kalendara i trenutnu komunikaciju, što je nedostupno u nelegalnim verzijama. Korišćenje Microsoft 365 predstavlja pametan izbor kako zbog naprednih funkcionalnosti i tako zbog sigurnosti, legalnosti i efikasnosti koje pruža. U zavisnosti od potreba, u kompaniji One možete poručiti pakete sa različitim funkcionalnostima, a ponudu možete dobiti na upit.